tsebo a fora o tsora ke le fela o ka morata mosadi ka baka la bobotse ka pati a wela ke kotsi a senyega sefahleho ba bile re banna ba rate basadi ba bona re rate basadi ba lena mangatla le ga feditše beke a swere ke flu motho mongwe o etitswile ga apara diaparo di sa tswedi tulo ya ka mokgwa o tsebago ditšhina modimo le re o morate yes basadi le bona ba tepeka faste ga banna ba bona le ge monna gago a phakile mmotosano mongwe wa phakuana mo go etla banna ba phaka koloi tša entšhine tše kgolo lentšhina modimo le re o tepeka tlase ga yena yewe modimo a kgolo a tla re thuša modimo a kgolo a tla re thuša re sologela gore ge batho re bea manyalo a rena mo go morena jesu re le mookwe gore yena o rata re sepediša manyalo jwang mara re ke no dira a quick recap then ke se ke o dula fatshe ke la editse gore lenyalo re na le lenaba la rena le ileng gore ga le rate lethabo satane ga a nyake le motho lethabo ga o bala puku ya Yohanes o tletse go senya le go bolaya o tletse go senya le go bolaya ke se a tletse go sona ga tsebe batho ba e ba le mokhura ga tsome batho ba e ba le mokhura ga tsome batho ba e ba le lethabo then lenyalo ke e nngwe ya di-institution tše di tloilego yes ka gore o a tseba gore ka gare ga lenyalo ke mo go tswa go di-doctor ke mo go tswa go baruti ke mo go tswa go batho ba mehuta-huta ba ba ka tlago ba lwantšha mmušo wa gagwe fela o leka ka mešogo fela gore lenyalo le seke la ba la bona letšago hlaba ga letšatši ke lenaba la rena so ka laetša gore mo kana ya galele ye ge ba lemoga gore ba senyegela ke lenyalo ge ba bona gore mmutu o tropile ba gopola gore yeso o gona modipadileng tate motloutsi e le go moruti le bona ba ka mo gopola gore a ba puka pele go gapeletša gore ba maintain le relationship wa bona if ganke o founelana le mašamphela ka di-night shift go ka sabe bonolo ra ka tšea kgolo ya gago gara bošego mara ge le tlwaetšane gore leno fela le founelana go ba bonolo gore a tšee kgolo ya gago a go thuše ka se o tlo bang o hloka thušo ka sona well ge ba ka dira relationship le morena yeso gore tšatši leo dilo di kutumana ba gopole yena ba mmotse gore modimo re kwele lentšu la gago gore wene lenyalo wa le rata ke sathana a sa le ratego ka le phološa le la rena lenyalo halleluja
monna fiu go ba monna. Yes. Iko ya monna e go batla ke mafela. Yeah. Iko ya monna e go batla ke mafela. Ge o ka fela o nagana gore tšatši le go mosadi ela ge ke tlile le tšhelete eng ke go ga e lekanye dilo o fela mpitša ka leina la polong. Then o no to khwetša o sena boitshepo so le ga o le mo gare ga batho o no to khwetša o sena boitshepo so ka gore ba fela ba go bitša ba re ko ene ace tšatši le lengwe. So Bible e basadi ba dipeka tlase ga banna ba bona diemong ka moka. O ngwatefo ba ngwato bo phatle fa bo phatle go le fa o pho diemo tše ka mo diemong ka moka banna le bona ba rate basadi ba bona. Then mapostolo o fetša ka gore bana ba lena ba tlo lekwa gore ge lena le ka dira dilo ga botse as parents automatically bana ba lena ba yo lekwa ka leina la Morena Jesu ke lebogile.